Kei te ohorere tonu te whānau pani o Anthony Rātahi, te tangata i puhia e ngā pirihimana kia mate i ngā rā whakatā. Tērā tētahi tautohe mau herehere nui i puea ake, arā i o punake i Taranaki. Te kaumārua haora Rātahi e pupuri ana i tana hoa rangatira o mua i tētahi pāpara kauta. I kōrero mātau ki te whāia kēkē o Rātahi i te rangi nei, ko tōna hiahia kia noho matatapu tōna ingoa. They can't believe that the policeman shot him. He didn't have a gun. He was only found with a knife. The dog had been set, and then the policemen were with him, and then they shoot him. I thought that he was innocent until he's proven guilty. Isn't that what our country's about? Kei te whanganui ātara te tūpāpaku i tēnei wā e tirohia nei ngā tākuta, e aiki ngā pirihimana kua kitea he pū i te pāpara kauta.